менен низкопольный болот. Мисалга Шар, чисто. шарда азыр жүргөндөрдүн эки эшиги бар. Биягына келсеңиз мына тепкич менен чыгасыз да. Үчүнчү эшик жок. Бул жерде 3 eşik oldu değil mi? 3 eşik болот. 3 eşik международный стандарт өзү да ушундай. Зарядкасы беспроводной. Электрический да полный, а? Дизельный, евро 5 технология. Siz yani водитель өзү контролдой берет. Кайсы эшикти ачып, кайсы эшикти жаап мына. Электрический да чыгарасың? Электрический бунусу электрический бунусу. Да. Жакшы, жакшы. Калышпайттың тура? Аргандай 4 saat, 400 градус, 4 saat, 600 градус. Kaynaklık da ya. Kaçak onun için doğruna çok acaba ya. Шарлардан помольный шарлар, карнавалдың отырысы, цементный заводтар қолданылып, үйреншілер, карнавалдың отырысы, цементный завод, дровитный установкаларға, тецтерге, ушундай экскаватордың тиштерин да молоток түзүп көргөнбүз. Мен мына алам бизге келип жактырып, чоң иштелдир. Намного жумушту тездетет. Сайт мезгилинде жыгачтан зачмын бар. Убакыт жеңил. Азыр болсо мына компьютер келсе баары даяр литник. Bir de перегруз жоқ, а? Жоқ, ол келген жоқ қазір 17 машина өтті келді болды. Keçegini açıklaç keçegini. O başta ötküreceğiz görevi. Online'da. Перегруз var görüleceğiz. Kaç oldu? Sizden öttünüz mü arkada? Ya, göreceğiz yerden önce. Aytsan azırak көрсөт антен бир датчик иштебейт да. Датчик иштебейт. Пустой болсо сен жазбайсың аны. Көрсөтчү гана берди. Кайсыңыз пустой деп турсуң? Кана пустой. Жоқ, жоқ, пустойлар кейбір водительдер тоқтабайт, мысалы, пустойбуз жоқ деп. Мындай токтобойт. Силер токтотушуңар керек да пустой болсо. Регистрация болуш керекпи? Болуш керек. Болуш керек туурабы? Жоқ. Уятта, разговор. 17 машина. Биякта канча чыгып атат азыр? 8ден бери 29, а 8ге чейин бар. 29 машина. Эртемеки саат 12 жол азыр. Датчиктери кайерде болуш керек? Пол датчиктер весовой. Есть датчик, да? Да, вот это все датчики. Канча иштеп атат азыр? Öko иштеп атат. Öko иштеп атат. О.